Bismillahirrahmanirrahim. Penyanangan gimusinat mawai kaisang umuminat gengateken dulaganat jaratullahil maliki. Penyanangan gimusinat mawai kaisan umuminat gengateken dulaganat jaratullahil maliki. Penyanangan gimusinat mawai kaisan umuminat gengateken dulaganat jaratullahil maliki. Kun fayakun ya khuduli mawisadom bambawali nasailerman gana joli ya didakali rabbuki. Ya umma syekhin al-khadim hadimur rasulul karim rasulul karimul azim rabbul arsi wal amlaki. Ni'ma mam ya amjarama mam jaraga tengalama desulatan we maqama ya gemalikul muluki. Bodul wanak sepetewak samakon kendu terumak sering bomak bamagamak kademon ila buruki. Yalla nala yalla yoku tanga bagi disai boku tanya pefak bagaboko kawel ngamo sobeng bakim raya ingenil yako sempi gamonoman sola sopi jam ngamasa boleh nopi dawo khayte wajke wajuki. Ya mamam ya jarawai tiaulanya pewararoi daina jingmak dai ginga dai sering dibak mui ibnuki. Billahi kun fayakun sadomaman nyafinya kon man boleman tiza zaman man bolem nyai naradiki. Ya ummano rasaliki kusogo jam fazil mulki salerido mai jindiki ridwanullahi alaiki. Ni'ma sunmam jaratullah mam hadimu rasulullah banyak jengge islamullah sadom adiki koteki sadom reke mai ki jalgal dembagede si Senegal mojarawai jaratagal ni'ma ya sahibal fulki.